Koe nei te rā 29 o Mei anei ngā taioro o te Tairawhiti. Tuatahi ake ki Ngāti Porou I whakawhiwhia tētahi kaihoko loto I ruatoria ki te utu nui arā he kotahirau 42 manotara te wāriu. Ki tūranganui a Kiwa ka tuki atu te tīma whutu pōro o Poverty Bay kia Ngāti Porou East Coast a te rā horoi. Ki ka hungunu kua tūwhera mai anō te puna wera o mōrere I tēnei wiki, whai muri ngā mahi whakatikatika I timata mai I te marama o Maihe. Ka ti koera ngā taioro o te wā ko Mātai Smitha hau, nau mai anō ki Kapu Tairāwhiti. Ko whakawahia a Sacha Nepe hei Kaiwhakawā mō te Kōti ā-Rohe, ki tōna no marae o Whakatō I tūranganui a Kiwa nei. He uri no rongo whakata Ngāti Porou ngai tā manuhiri me te aitanga mahaki. Neke atu I te 30 tau o na wheako I te ao ture. Kua mahi ia I ngā kaupapa ture taihara, ture whānau, kua whai tūranga hoki āia hei roia mo te rangatahi me ngā tamariki. I te aroaro o tōna whānau me o na hoa, I kitea o na kare ā-roto e pupu ake ana I aia e whakanui ana I te hiranga o tēnei hui nui. I reira mātou ki te kapu ake I ngā whakahaere me te wairua o te hui. I was feeling overwhelmed this morning, having seen how many people came for the pōwhiri and how many people travelled from the Whakatō just to celebrate this day. Ko tātou tēnei I te rānei, e mihi nei ki te tini kua tai mai I te rānei. Ai tika ana he rangi whakahirahira tēnei mō rongo whakata. Ao tira mo te Tairawhiti te mea kua tū tēnei tiati, tēnei Kaiwhakawā hou, kuni ka hoki mai ki te Tairawhiti. Ko hoki mai ki tōna pārai, ki tōna pārekereke, tēnei wāhi o Whakatō, te wāhi tipu ai tōna whānau. When Chief asked me where I'd like my swearing in to be, he said, I presume you want to go home, Sacha? And I was like, yes, I would definitely like to go home. I'm joined on the bench this afternoon by our new judge. And if you don't recognise our new judge, you're probably at the wrong hui. It is my intention that my glass ceilings will become the platform, the launching pad, for my nieces, my nephews and our rangatahi. I am hoping that when our rangatahi see what can be achieved, they can also have the same dreams and aspirations. I think it's important that we come home to share these moments so that our rangatahi can see what is possible for them. My legal colleagues from Kirikiriroa, many I call my friends, thank you for travelling to the most beautiful place in the world, the centre of the universe. I can see Nani Narangi shaking her head. But I have to take my hat off to the north, because without you, I wouldn't be standing where I am today. The world won't let you slide because your people won't. Not when they know who you really are. Home is where you get held accountable, held to your whakapapa, held in arms that remember. And I will always remember. I carry you all in my heart, and I can say unreservedly that I am ready. I didn't think I'd get here today. It's certainly with the encouragement and support of a lot of other lawyers, judges as well. When Judge said that my permanent placement would be to Tairawhiti, that for me was a dream come true moment. So to be here today to celebrate the start of that journey, that's just amazing for me. Our new judge can undertake her judicial duties. She is required to swear an oath of allegiance and an oath of judicial service. I now call upon Sacha Nepe to take the oaths. I, Sacha Krishna Nepe, swear that I will well and truly serve. I feel amazing now, now that I've sworn my oaths. It's the start of a new journey for me, but I'm really proud to be here and to be able to share this day with our people. Kei whea mai rā, ka nui te mihi atu ki a koe te whanaunga Sacha, te hua o te heke ngā tōta I ngā tau ki tō ao ara ki te ao ture. A kāti, ki ngā tohu huarere I nāia nei, tuatahi ake ki ruatoria.
Ua kō patapata ka huri ki te ua nui i ngā pai maunga, hau uru raki, ka mākina kina i te ata, pai tērā ne. Ki tūranga nui a Kiwa, he wā kapua me te ua kō patapata, he hau tōnui no te raki. Ki te matau a Māui, he rangi pai, he ua kō patapata pea i te ahiahi, hauraki, ka mākina kina i te pō. A kāti, koe rā tā Kapu Tairāwhiti tēnei rā, noho ora mai.